Manja Police Station ke parlo Dillai pen Manja adak atovarpi along Dillai pen kewang bom AS 15T8 660 Alto nagari chepharlep phit. Bonta agari along kache thabdut abang kopai ke me parpika jok ahiring tangrak pen areng hu ke sotum abilang. Pinianero por phai hinia por malom Dillai pen Manja anathu kewang bom ehum Alto chepharlep phit. Birta ke long pona tengki Dillai Police Station hin pen Manja an ke pali damji aphan ke wang bom hut men aprang anat adang apam kavidet amat ke pasang ji pura break ke khang amasi chepharlep phitlo ka chepharlep phit Alto a number lake AS 15T 8660 pusi pangthek pon ka chepharlep a hir kang tang raga jok atovarpi pen dongalong an klodam choklo bonta towar long bike ke veka tumpen danglok te bok terai ada tumpen chirap chito dunsi Alto nagari aphan nangrung rin pensi atovarpi along an one por iderlo bangso pi Manja Police Station along an birta palisi adim along an police atum palidamsi ki claim nangjia saido an claim ponlo bangso gari ka chepharlep ahut car arlo ke do inode bang thwa bang asapso ari along areng ki sodak ajo sekilang ji aphan sekilang hemalong an palidamsi sekilang asai deng ponlo थाना में गया था, थाना से हम मंजा जा रहा था। अच्छा। उस टाइम हो गया था अचानक आगे का टायर ब्रास्ट होके अच्छा थोड़ा ब्रेक मार दिया तो 4 पलटी हो गया। तो आप लोग का अभी कैसा है, मतलब कोई इंजरी विंजरी आप लोग का? इंजरी थोड़ा सा लगा है। अच्छा, तो आप लोग कैसे जाएगा अभी? लगा है अभी देखना पड़ेगा कैसे जा सकता है। अभी अच्छा, पुलिस से थोड़ा मदद लेगा। News report Bikram Teron, Karbing Long Lai.